Glory, amen and amen. All penetral ren kawitin rawat masa ni Kasansaldahn Antichrist. Di Kasansaldahn all me ba nuwang Christ. Main gok cai kulanan meyo I kamel me meyo tinen keren. Me all men matangki Antichrist de I me ba nuwang Christ kanya bang pertapun samba. Lang rakos ko siya one world government rambukat. Government in samba eu. Morning eu. Lama-lama eu. Rakos ko siya nan samba. May kulang may kugalinan. YouTube abe. May bangkilang tama rakos ko siya. Pero kakono tang main whole minute. Main all matangki Antichrist. Eritaglan tama kolokol all minute. Kayo tama wiya kolokol all minute banglanan bukan Thessalonik Riau raut Riau Ridikwano. Meko saya. Ap mia mekot mekin karampala songwet and we met. The partan Antichrist and we met. Ok Malaysia takot mo erini ansawi armas foto bang barato. Dan at mekot mekolokol Antichrist and tema patapon sambak. Malaysia tama wiya kolokol kitray soul yang ngayon saro mekat lolo child. Imu ya kolokol. Rapture bang wiya so buklan soul yang bang wiya sampun samba Antichrist bang patap. Sola soul yang bang luit bu samba. Yang cuma bang parata o apaan? Kaun samba. Nan Revelation isu silulal payo ibang watak met bagi ngayon sarawi ni rapture bang wiya ngayon sarawi sila bayang kerkitlasan samba kerkitalanan lang. Abami mito pong samba po kami pinyo mekot pan katin totong Israel nan meyo nan me apalo mebang kolong kimasin kot o pinwat jay pan kosang ni kotutokin Asia kriya kotutokin Israel tane o kachiti ki kumal tepa kawela samba de nanset de tuge gan selaw kiyong kileleo ni tamoy sabon men kot latukan Murin rapture met, nama ya balom met. Ya pronta me Israel ko me kilel en kot nin tamarail Israel me lop panen pakit sang ni katotak Asia kriyaw en Israel. Syrian Israel Israel me pa miraculously work yang kot o kot pan stambilan ng tamarail pasedon sa magaktok ng Israel Israel banut kalong kimason. Answer work time men liki tayo kakalong kimason no. Abanlan nan meyo Syrian Israel mebanut kolong kimasano. Poi kamel me Syrian Israel udan tamar ko sini diri bang yawi. Seri komat kaimet. Penamun Antichrist uya mai suweteu. Ari. Imei ko siya imei watang ki rawat pagi. Ngayon saraw ni rapture bang yaw solo nga bang bibok klasan pun samba ngayon saraw bang poyek klasan atre. Pa me bang kakilay lipin me bang stamp me bang tot we am totogon na meyo perenkak an ki kelen we ya totogo ngin sarawi bang ket pun samba abu me bang ya nya sem rapture mu se bang ya bang poyek lasang o Antichrist bang parata reklamon parton all minute parton Antichrist na Revelation 1 redikriyaw ko siya Iap kilikilang mau tuan simbolo lapapasang kayo and men katengko o irong ata men more pameno ngilaw tita likamo tang ngilen nansapwe indakoto Iap kilang ata os potmen metake wawak kesing ketiyo pot o nineu koyang te marmareu koyang Eap mesel koko la kolang kalweti imun titigan. Isma bang kolang kalweti solang me bang komola na may abalo. Try solang try rap babukla solang me men Syrian Israel lopan en pakit to beban. Pataki ray mas Israel wakla ipino me aban. Abang ko to ng kalweti. Akitay me ban babukla sang sampang tayo miren kot nan lang. Ertane, yap klangta. Osport men, metake wewa kasing karyo. Aban take osport men. Masih tama kata ban take osport ni abang parta pun sambao. Bukan alasang Christ ni song koros megang uyang. Nan
Nan Revelation isak tuaw rin kaya siya kasi muriap lang tanan lang rita o ospot men parata. Ismeta ko ospot nan Revelation isak tuaw ye Christ Jesus. Nan Revelation raw bueno rin kaya lang ta ospot men all men ataka Antichrist o atake. Lambil tuwetre nan Revelation ilaut isak silu kasi ame. Kemudian mangeu mela sang ni o layo mini mangeu o abang beli mawatak nambukan wayo o abang kau mau nambukan boy susu sansal main tame mela abang mela sang o layo mini mangeu o siete mang puto kama orda per alasang Christ abil ya sudah mo siete songkos memang alasang Christ. Okay, hari nan Revelation isak tuaw dito kay siya ko siya muriap lang ta nan lang arita o osport men parata met osport meta ko osport menet e Christ meta ko osport nan Revelation 1 dito kay riao ye Antichrist alasang Christ apuro ta ko osport pamil ta ko osport yo bil parto pun samba eri amwe pansombate isu som parte isu kowang babang kaung kita samba. Nantan yeri raw tuaw di krisek silu petak yung climate. Kaun menet pang uyayong aramas toto inokela leo eren som parte isu. Ya inokela peace treaty. Inon melele salatak nambungan aramas toto yo. Kene kaun menet pang uyayong aramas toto inokela leo ya aramas toto memangnya men Israel o men Palestine rawat. Peace treaty me resonsong President Amerika kay song dan kipen na ba miya peace treaty na saya kinta ka kuya ulam Antichrist bang ko to iray peno ya da peace treaty word inon meaning saladek katak lang repepe na Israel ranwat rep mamawin ki sap men Palestine ngayon dami Israel wala perbasan sa moral ko men Israel da sabot met at ko to magat kiyong kit kata liseliping wiwiyawi law Antichrist bang portaw tene kaun menet pang uyayong armas toto inokela leo renson parisu o pang katukieti merong isiso songen merong tekan renson parsilu alep hari abang koto maglang abang katukieti merong sis pang uyawia magulang may Google na Facebook na YouTube the third temple kesilun temple men Israel pos ko si Emre pang uyatara kesilun temple omet Magulang may Googleinan YouTube. Kokodanan news. Temple kasiluan an ministry temple repilbilani raban kawatam met. And raban kawata temple et Antichrist raban apan tatong ki temple weto ibang wato mayor inoli kamo. Abang wato inoli kamo. Nampuk sa ramasin raban ko susiyame. Songkoros mawa kambara bandel right weto lilisiyan naman. Arang kos ko siya songgoros mau sudah mewot United Nations karkarala peace treaty and zombie union kan rong kolera kol miniming salde apso Antichrist bang wato minimin the peace likam people likam pon samba etene dan arrange par silu alepin sombar jiwa bang kaudi som bukat koros Women Israel bang pulau merong kira mana kan song kami renguya mas nak kasi tembaring ambil burto uya ni rebang uya darat tempel keseluruh. Dari Antichrist bang imenan bukan tandil tua saja. Bang kau tu kita merong sis o songan merong trekan arrange sombar seluruh lep. Ni apa le nang orang sombar seluruh bang kau di song bukat koro. Sola song bang uyawi. Tulah merong mana bang uyawi. Sansal kansin suwat li kami suko pang utan ni wasa kayo ulilan tren pasaraw yo laulel ime kawatawa pang lelitong imulan makot katin kupureyong okay sansal li kami sansal kansin suwat li kami suko bang purtok depan kay lagi sa depan beliau kilang sansal kansin suwat li kami suko nan warangan sombare suwo nan sombar siluwalap meluwew imay apal Bekitran nan yang jalan kukulasan jalan yang luti yang lole. Sombar silu oleh murin sombar silu met. Mekras ketim masani nan maturi isak payo. Recreation keu. Pa apal niya so ban lausang apal megin
wiyawi sang mas koto lelmet, sudah ban tua sang met kola. Kosianan mei sombar siluele be lueti ni sombar siwo. I mei apal me ban wiyawi me samba surukin kilang laulil na nansu. Tanan yang rapjula, yang bergula sampung samba, bukti ada yang konoti mei apal wet. Poi sote armasmen bangka ko mei apal wet. Sote. Christ pen masa ni nan maturi se pa uturi se pabalan ni an so pan laut sang apal mekin wiyawi sang mas ko telel met tamba wiyawi kampen solang pan trep o nan me apalo maun pamble wiyawi nan lang Michael inatron lang pamble maun yung Satan inatron lang kan nan Revelation laut Isaac Riau isula leisek o irisek riau ko siya yung try. Nintoken met mauna ptepta nan lang. Michael o yung atron lang kan maun yung dragon o the Satan met dragon o dragon o yung kan maun yung Michael o yung yaw sama Satan ni natron lang kami ya. Teman-teman, rapisikin dito sa lang keslu, pasama kot ket dia, rai goto utin nan lang kriau. Iwa seru ya kat dia mau sang ya nan lang keriau. Ni mau na mau rabang piskin kito sang wasau rabang sulami nan lang. Intoken met mau na ban nan lang. Michael yang etron lang kan mau yang dragon o the Satan o Satan o yang kan mau yang Michael o yang ako. Satan eri loti eri sola teu mo yang I o yang ako nan lang. Dragon o dragon kalay mo no eri piskin tilang Pisikin sang nanleng eri ye I serpenten maso me atan ki tepel de Satan mekin pitpiti samba pon o me pisikin tilanger samba yang aki yang etron lengkan kors kodito sedebang kodito linger klang nan meyapalo sedebang koto Satan Antichrist o sogo kamu reban kami solang sabut mengkota ramaskan me komolanan meyapalo dahil mon meyapalo dalam patak dari mianan lang dayang epepugla nin tuan tamet sansalong tanan Tesalonik kayo la payo irig iseksidu la iseksu dagang wate grapukat draken kalay mo no pisikin sang nan lang ye I serpenten maso me atan ki tepel te Satan mekin pitpiti sambabon o me pisikin tilanger samba yaki iyang etron langgan. Ya protang ilaw teo nan lang masa ni. Yet anson komo sang renkot sa motor anson kasaleta sabul me roson nintuen nan markimen anson kasaleta manaman en sabul me Messiah the sabul me Christ. Messiah with Christ. Kadian God Messiah. Pwe ime karkaraw ne riatal mon silangin kot nin rano nibong pisigen tisanger nan lang. Siyempre megang karkaraw ne dahil sa ulang ka nin rano nibong mong kot pisigen dito sanger nan lang. Nan iririgay sa kriyaw ko siya. Eri ime kumal nan lang gan kumal perenta o koros megan koson nan lang ap met suwet yung samba o mataw pwet Tepelo leletor rema o inanen linger ko wala pergi esame anso mutlar karanya ngaman lektek lange na len sini ada ko dito sampa linger pepe yung mama yung sabon ko solam ko maulan na moya palo kat kecama Israel we are song chorus ban sweat yung Israel tolong na anso. Erik lang. Apaan? Wewe ki is meyangi o is mesuyangi. Teman tola tayo lang kayangis. Ay ko siya may teman belok lang sansan likamsik kamasupuya ko. Kansin suwet likamsik ko. Nan maturi isak payo irisik isak limao. Christ. May masanimet. Kumail pa ang kilang tuwang sansan kansin suwet likamsik ko. May sokop Daniel ko batar. Epan utanan wasa sarawiyo, memen watak met and wewe okay?
Antichrist, ada Sogobligamo, the false prophet. Panguyata sansalin Antichrist, sansal, wabang pudigiti nan mol sarawiyo. Nan temple kesulun temple panguyata. O ma-armas men sudah yang pungi, abang kamala. May tamalan sumuruyata sansalin Nebuchadnezzar. Me Shadrach, Meshach, Abednego, irasu yang pungi, pebil bantu ete. Me sudah yang pungi sansalo, pan kamala. Me apan pilgidio ng mol sarawiyo. Imenta sansal kan sisuat ligam siko. O sansal buat pamilika klokaya, pamilika kosoy. Ises puksara masin apan kaklokaya. Hari apan, yet me sudah mana segi semyangi, isme sudah yangi. Antichrist bang kiyang armas koros, nembeo. Mesan selong tanan, Revelation relaut esek silu, esek wanulel, esek walu me kusiya. Kiyang armas koros, me tukik o me labalabakan, me payamao, o me samuyamuyakan, litu o me mayautakan, kilelew ni Perail, Palimaon, dan Intramaraya. Tama nintram yang kibum yarba sudah Perail. Utkian nembeo nan Intramaraya. Kailang kirai me uyata microchipwit, chip merbangkian nan barun armas. Rekikiyong nan pen armas namukat yet me uyawiyang kay tekin na itit sang ren Antichrist. Ni aban wiyawi nemba bagin aban Antichrist ban itingong armas koros na yada nambe rewuyata sin chipo miyesong patrio manang lithium patrio bang kamaor o ito wasa me temperature nan palun armas me kamaor patrio nan pe ni palimaon tenan tomo ito so to kiswasa ni palun armas kamaor patrio likin palimaon in peo nan tomo armas Remet reki kiyong armas. Makamen yang wala ko intarang kiyong. Kamu apa na bewat? Kapan sulong wala nansit? Terus bang laro berpakai nu. Kapan kilang atre? Rali siya wasa kayo miyatan na. Kula sa puku kata. Ma bewat apa suwet. Koros mesti yang anita nembeo. Siya dan panaseme. Akhirnya yang Christ. Teman-teman. So lang may bang kamaulan na mo yung balo kaumat. Kaya may bang pilataran. Maraban yang alin nembeo dusang kamor palio. Rabang kamangala bang samba. Ukas malisi yatuan kamakala marabang ya. Rabang lusang mangorayo. Malisi is mekin kami la saulang lusang mangorayo. Muslims. Muslim kelip. Huwag Muslim ka bang yan ninsiyasin na sonpe? May. Pag-irasyo kami le Christ, may ikot man. Okay? Nang puksaro masin na yung is na aksiligo. Armas men, may sudo kami le Christ, kato uya armas la, o kato sa renkot, uya nganin Antichrist, may mimire. Apo yung Antichrist, may lalo bang parang trial niya, so karan may gugoto. Banan kinambawat. Wano. Pero koros may sudo yang kinambe, pag-isya man sa me, reyang Christ. Ika may Israel la. Lubog sa mga Israel ko. Aprabang ka mga lampo samba, ang inreban, kumular ng quote na lang. Yung mga katamayin ko, Israel, anane, Israel. Meron yung tayo mo rin so lang ang so what? Ter, mamalgi, kung ma-rapture bang mga yaw, mabibuk lang so lang bang Israel yang. Kati ang luto na may apal. Ben Christ, masin yung Israel. Mayo pan inin apal sang may koros. Sudah kung yaw ilaw lilang so iya so may apal bam. Armas pang kilang may apal. Kilang mas rekin kemela so lang kan. Isigray la. So lang men me sudah bang kopre tame ko siya masih bang kamam gila Christ abani sisla. Aripil pantuwa na may so Koros armas mabilalitan, besu yang altan nabi orang mabilalitan nembe begreba masak rete kamala.
Karta kitalan nagtalan more melel na tayo more solangan rambukan. Puma bebuklan solang uyawi at yang sa malak. Kasi diyan ko noti mo yapalwot. Dahil Assembly of God yang kami leme bebuklawat pang uyawi mon Antichrist abang porta samba mon tribulation abang uyawi samba. Miye kami leme abang uyawi nang warangan tribulation na warangan mayawalo. Miye kami leme abang uyawi ni imun mayawalo. Abang uyawi ni trapi nan warangan ni imui udan abang uyawi. Itu magdana nanti yang kalian yang. Kalian lelaren kot, kalian pisang. Mayapal may kukutong samba na mo yan Antichrist. So, ito makakpainta, megot, tenetkila megot, makilaliwat sa tumire, te ma-esote kilalikiti, maran mano, tenemben mano. Pero makawaya saulang men na mo yun. Kasi yan netki megot, kasi yan pain megot. Ikamilin mo ini, wani mo stowa ka pang wala, may machine ba mo ba? Nyek! Kasi kapitalong. Kasi ito nembew rem. Ama ko la mesino si Juwerwer kagapitalo. Mo ay ko soy pot met. O doraban, katong reban SM kanangin nembeu teso. Kasi suka bin net kila kisin ko te me bagam la kita numsen. Totre. Kasi buka ko la painta me ko der kaban tubek la kaban mo ngeta. Puso konom kisin mo nga. Armo ini mau yan yang aletan nembeu bo yan mamaur. Ap kapan aletan nembeu ka kamala kemelar, kisah yang kono tu nan moyen kot, ngukut tu. Apa ke? Kamula ban government in Antichrist. Isa kwalu ko siya. Eri wasak siya me utan anane kupurokong. Eri memen me lolokong haen rapa kita. Wewen nemben mano, wen nembe wet wewen eten aramasamen. Eri wenebuki weno isek weno 666. Dan eten armasmen, eten is armasmet. Minan kinembet, eten Antichrist. Pui na nembemet. Wano ba stamp di pembalimaun den antrumawen. Abang wawan nembeu. Miye patak me irong me. O loko siya me. Makitay pinalitan nembeu. Ada mo yung kukulang sa Christ. Itong korospan mo, likam tulul. Buksaron man sa nimi, koros man na itan ng bewa, bang kamala. Kaya sudah ba na itan ng bewa, kasi mo kabang mo mga. Kautang pang kamala. Kareta, tananek talan niyang pitlasan na mo. Nembe wano, wane puki, wane isek, wano. Nembe narmasmen. Lang, wano, Satan, Antichrist, o soko obligamo. Iman ang ginabi, wano. Anong ben kotya, nembe isu. Isu wagi unsek. Wano, Satan, Antichrist, soko obligamo banuwang. Kot sam, kot na, kot ngayon sarawi. Iris bang kananan maunwot. So, diba nang Satan aksin, Kelkis buen pilpita na maun bang ya po lucero apa beliau lus kokolate. Kareta kana na kalian kapung ako at pagi. Totoo may katuwa yang tani lobo. Ikilang kilalian may yang ligo man the shroud of Turin. Ligo on Turin. Retiar ligo mi Italy. Ngayon naramaso miyo. Kasawili ko wato rin naman. Christ minili ko. Pues soto malen ka kuya na tamin ko. Inta me minili ko. So ang koros mesa naramaso minili ko. Kasi namin Christ minili ko. Pwag iasa mo Christ sa sanan susuwo. Maray na sa tao, tsala na niligaw. At na taling kasang balki. Kaya niya sa ta. Kaya pitsang. Na mo yapal mo wiya kukuto. Rimang kair kila. Katakwit. Kitrail o napata kitrailan yang i Christ niya bang. Kasi to. O alis sa pulmekan po kitrail and
Taltepan yang lotionan mui apal enolmenet. Ma komu yamen me yang rong katak potet ranwet. O komu men likur lang moren kaun Jesus Christ. O kasamu yang I nanomu maur. En wiala am kaun o son komor. Akom itawen kapakap en lukwet. Kalanganen komu main kaun Jesus. Ikamelele o poson. Totok makom kacun wiata. Nilobuo. Pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal. Makom kakaretia min lobuo. Panye ta sanger nan tip. O ranwet ikoto momu. Dat bangke tip koros me wiayang komuyer. Sang mas o lel ranwet. O iluke komuyong nanay maur. Komuyan ketlong wiala ay kaun o ay son komor. Sang ranwet o kokolate. Solar ayong pen ngay. Ap mekoro sumaitong komuyer. Kalanganin komuy po'y kamelele. Me ay tungol at. Yang intindinan sapol mo ipuken komor. Kalanganin kupuren korusyen. Kit momotso en Kolonia Assembly of God. Pinluklukete koros. Melel irailkan metungolen ki. Ananen palingen. Malkak eker telepon nempe. Silu riau sero. Wano silu payo wisu. O atungol email. koloniaassembly@gmail.com. O at anson kautenkan na kompilmen yang patren kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan ni sauti klok siu kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarail anson kautek klok isu ni sautik ni alemkan. Kalanganin kupromail korusyen.